Welcome to the Leading Site News. Kardom Pininili the Leading Site News abirta ke thanponjia bang nili sami semilin derapi. Aprangsi the Leading Site News ang kelang dun do anabang po bang pia pansita Kardom pipa jeriglo Kardom. Kalitang Rosmi terangpi asar pi prabjin pen. Hemnang kimpi dia panchuning ripon. Laghain ko erapo nilip constituency ka parlo longki hansia romikar. Kalitang sarsing terangpen kareng tok bipia sopi kalitang Rosmi terangpi amen pen. Hemnang rabji pusi kedamtang orlang noabang puros niapan apan armudepen Bokajan Legislative Assembly Dr. Numal Mumin pen hemihum kikim nang rapo pucecak tekanglo lapen kikim japan simen anke pali etlo bonta kapreka son non anta pali lelang lapen ahem ta kimpon perek ajopsi non barla apor ki dokitak athaya viajok karlitang Rosmi terang piasar pipen hemnang kimpi serak thapu kachong dia berta pali Long Hupen Semsing Ling report the Leading Site News. Ni nang tum hanar jula mane lakadam tana di sopi Rosmi terang pi kiti lot pen sarkar tum pen government tum loisi pen kethe geding la pen team kar biang lom ta wang lo la pen CM wang we chot lon bel MLA ga do we ta wang lo la so ka chi chak ateng hem nang kim bi po pu la so hem ko nang tum non chit tek long ma kim Ana chỉ thấy long đỏ tiền nó mystery tung vàng lo và dia về sáng kia về có mà se nang kin ke đó mystery tung vàng ke dam ji te kane sodak ana je giding ente ala ki kim be ji po tum bang ke thangalam ma be ma thang lama về mà ne do ke do lo ta ni lo nang kin ko ning krengan lama lanti lo gari un I kusi asi lo simen bang kinang le lo simen ke tang lap lo mo ning krengan ta hing no lo ne pini ante nang lila ko pilo lang tum hana ko ki pu thuji man te ka pachini thuji ke la ke the ding fan prap jin pe nang kim pini putong pu ma man te de chara chok lo ahem ka ve teng bo te ni lige prabjin pe nang kin nain kusi chuning ripo po ja ahem kai tar ve di lap lo en ke ani bang ta phule lo si pa ghar ta ki du lo to po ma si do thai ve ke na ja ta ntala mystery tum ha ke paisa pe ni ke pia lo la pia lo hai mystery tum han ta pilong le ma te na ni sinang ke po bang ke bang si pilo te non bang ga arlong pe ne bang ve dat possible sim la bang ve dat lo ke long pen sang kia ve de bang si bang mystery tum ba chi dam do mystery tum han bang ku khai ve de lo te nang li pe na ko non bi ko pi lo ke ne pa ra da phan pa chini thu yi la ten da ke long tum la pe na pa ta mi ke the ding phan pi lo kla dak pen pa than thi bang klar dak pe ni li tham thu ji bang ke ni di he ma sor ta ve de lo en ke non bang ke ki do thai ka ve ong po non bang ke ko hem bang ni di phanang pa tang ki ve nang po non ma tu si chini ri dun Assam State Union Minister Shri Harsh Malhotra Nijang Karbeng Long Hamren Rong Supia Nong Nang Kahumri. Pai ni phain kware hiniar ni Rengbonghom Auditorium Hall Hamren Rong Supia Long Assam State Union Minister Shri Harsh Malhotra Nang Kahumri Long West Karbeng Long Deputy Commissioner Krishna Barua Lapen Karbeng Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangatum da Chetongdo Lapen Hamren Government Higher Secondary School Long Kahumri Dampen Thengpia Rong Ta Ipong Lo Charlie uso marapan than pare tikang lapen college foreign atwartami ningkan isiang bong hamren town apan patang pon poputa lam chakshi pitikang lason si hamren along kido karbi richo pendang lok kido an department officer pen ar sigjik pen chingki chitan pon padu ponsi rada pan than pachini tikang MLA Rup Singh Teron lapen Karbeng Long Autonomous Council EM MEC kido anatum chetong bunsi ingsam jing pen mei paju pon long Hamren Penchandra Singh Ronghang report the Leading Site News.
Shrimati Krishna Barua. Your leadership, insight and instrumental in organizing this event and ensuring its success. I would like to acknowledge the valuable insights shared by all the participants during the public education session. Your questions and suggestions are crucial for the continuous improvement of our leadership initiatives. Our thanks goes to the participants for presenting November. A big thank you to all the speakers, organizers, volunteers, and we all stand up for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आर्टिकल 244 के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मैं यहाँ पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट को लेकर के एक बीड़ा उठाया है। 2014 से पहले आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक केवल 2 बार अलग अलग प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। 14 से लेकर के अब तक वो कम से कम 50 बार यहाँ पर विजिट हो चुका है और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को ये हिदायत दी है कि हर मिनिस्टर वर्ष में कम से कम 3 बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर के वहाँ पर डेवलपमेंट और लोकल जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों के वेलबींग के लिए जाकर के रिव्यू करें कि क्या प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं। उस निमित्त मेरा आज यहाँ पर वेस्ट कार्बिलोंग में आना हुआ है और आज यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के और फार्मर्स के ग्रुप्स के साथ भी मिलना हुआ, लोकल जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से भी मिलना हुआ। बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप 500 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और वो लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, उनके मेंबर्स, और उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और सर जो ऑटोनमस काउंसिल है तो डायरेक्ट ऑटोनमस काउंसिल अपना उनके सभी मेंबर्स से भी मिलना हुआ। वो लोग यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग के रूप में मदद करती है और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ भी यहाँ पर अच्छे से मिल रहा है। ये भी जानकर खुशी हुई कि जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी की एक प्रायोरिटी है, गाँवों में नल से जल पहुँचाना, वो इस डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज़्यादा एकम्प्लिश्ड हुआ है और बाकी भी जल्दी ही एकम्प्लिश्ड होगा। सर जो 5000 का जो डायरेक्ट रोड्स के बारे में फंड्स का एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी को किया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो यहाँ के अधिकारियों ने मुझे बताया कि अगले 6-8 महीने में यहाँ की रोड्स की कंडीशन बेटर होगी, रोड्स अच्छी बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर रिगार्डिंग पीजीआर Pinia Birta, Lapuan si Kang Ton Pon Iglo, Nang Langdun Igbom Thap, The Leading Side News. Do me thak me, Kardom.